Thukuru wa imwana wa St.Anthorny makunekire nguru ya imwe kugerera hari muthaki Daniel Msamali gibindi-ini gia keri magithaka na Shimba kuuma Coast thini wa ngucanio ya mbere ya macindano maya kiharu-ini kia Moi Kisumu. Imwe nitagiritie meki 19 guku All Belsat kuma Central gikunika Garissa High na nguru 7-1. I didn't expect Shimbas to play the way they play today. Na thini wa Coca-Cola imwe na iritu matakiritie meki 16 jabini sekondrys kuma Central Nyandarua ya gutha ugari ya Nyanza na nguru 3 gwa gibugu na Weyeta Girls makurumania Dagoreti kuma Nairobi na nguru ta icio. Gatamayo ya Central nayo yakunikwo na nguru 2 gwa gibugu ni Koyonza ya Western na Ogoseta ya Rift Valley makunikwo ni Sarani ya Gicua-ini na nguru ta icio. Muthako-ini wa volleyball atsaria gikombe giki Cheptil Girls maguthire Soweto ya Nairobi na seti 3-1 na mwena wa imwana Tetu High ya gutha Shimoni ya Coast na seti 3-1 na Magonga PG ya Nyanza yani na Lelmoko ya Rift Valley na seti 3 kwa gifugu. Tujai kutana na hiyo team tangu last year tulipocheza na hawa in Rwanda. We lost to Cheptil and it is a good team. Na muthia muthako-ini wa netball nyarari cia Karuiru mixed kuma Central mahejo na pointi 40 na 15 ni nyarari cia Kaya Tiwi kuma Mombatha. Macindano maya makigira thiku ya keri muthi wa rucio timu nene ni irigirirwo makiria mubira-ini wa maguru kuona atari ya gikombe giki Kakamega High School ni marikite ukurwo maikitio nja. Ngiribotera metha ya mathako ya Kameme TV kuma guku Kisumu Polytechnic kaunti-ini ya Kisumu. Ritwa riakwa ni Mugure wa Karuiru.